Gongorwa gusi nigo baburiwe kwerikia asomuruberi bw'obachenu umanyekaire buna sha erikonyora obokoreri obuya chingaki chobobwenia kaokwana omuriki omonene bwa mang'ana yobwerani bwa mang'ana ne chinchira chekerero Stephen Isaboke chingaki ayetare nyagitari ya Nyanchwa Adventist kubwatarana n'abanyagitari ba Mauga ba Mairura Foundation kura sensemo ya Texas nigo baikirania rituko lyo mwerio asukurwa obobweni bwabosa Kizi kaunti ya Nyamira kweli mpiyamo na sana amabara ya lero erito chaga Nyanchwa Adventist Hospital korora kusikoro tota igasi yalo koru n'abanyagitari bari wa America is a foundation Mairura Family Foundation abanyagitari barenge emerongi bere no yomo bachete abanyagitari bari ba Mauga mono n'ikinasi bari bako support egera baje gukonya abantu baitu korachi kubara abantu bosa batari go church none siringi ono mwako wetatu bachire gawuzise ito kuja korra abantu baito negentegia chagete kere governor uyo usi honorable Simparati airete chikora mwaka 22 tukakwana nabara tukataya abantu baito abange bakuji piki abantu baito bakumia abange batakonyo warese bakurwali bagacha bagakwana tukakwana bagachaka koswago change 2023 ono mwaka wetatu bachire muno mwigwa mutendi bw'enyagitari yateba umusiyo na abatenerete ewikeye gesa Jumatatu bakarara ramisi barra abarwaire 2500 ubuscreen koragose beruarete ange 400 bakolekana bari baru 40 tuaita machi ward tuara bari ba akunye kuwena oyo gutimoka bagokete sana nyakiga sia koliringi yabakonyiru abandi babere myaka 13 abandi myaka 12 abandi myaka kaka baumire bakarana kamana kande kalenga kasinini ayete bone ijara keringe yete uranyara je gukina ubeta troma atanyara gutwara obare mu buri womuntu egente kenne to bate abantu baito faso wala mbiyamo neze foundation ezo je kwanya abantu baito ze myake aretire bilte binge sana ambaibere tote abantu baito berike se sha kizi kaunti bono iga sha abantu bere chesete 1425 just insini ini insea 1500 bere chesete kizi kaunti mo abantu bere ngi milioni ibere igo abantu mbaro bandi batere register mune toro ne wodi gali bali beri kresha yabakonyire sana because kerubi ligete antelas mo wakani jibe sinyi keru wakole ministers ndibaba taya ayi premium yao sigi yaini kusemi ya 3 zemi ya 7 kejua kanore ime umuntu narwara na umugaka na umongi na umwana oko ne gitari bagokoya girige inteke ne rote abantu baito monye kubwete mangana pandi abantu bakumwe abantu nga shatiro koragasi shai gere universal healthcare ego konye abantu bonsi terla simuri kwegasi kuzoro mwalimu kuzoro mukarani kuzoro mwegitari ngere kulike igere muntu abantu bonsi kije bwerike nengimene kalukubate kibanda kerwa soire me bakatabire ngubwene wakana mumisi metiyereke jo wakana pas akel diurwale tego jo konya ikirikira konya abantu baito egereto obide mangane mechango mangana abantu umirenka munteyo kubakonya ekaramba bwete sha nengia ande sha ne yakonyira abantu abangi na tandre kenye ngima ande nyakia abantu bakata abangi bakonyira sha abandi babo ni million paka wanande bali babo atana marira amakoko kabisa kwa na kana tu 1800 na kana tu ilo no moja na gani ko bali kirikiro turangi abantu baito especially abantu wa media spread the word that SHA is actually working and SHA is actually helping people who otherwise will be going to appeal for fundraising, michango, and some of them will not get treated at all. Where the challenges on ministers, I think it is an advice, you can appeal to clarify what the numbers are in terms of your income, in terms of your lifestyle, and then that will also be adjusted so it reflects your social status. So abantu baito mpiamono muroje gasmine enreta abanyakitari muna abaje tega baje to koba serikali yanjite ikabache licenses aba America abache ko baraba ikaruche licenses egera onto kareto na mariyo ga abale tete ebinte baje tu gutumia ibiasa chari bionsi bibi kaba loud na care na pharmacy na poison sport egera biete ebinte bionsi bibi anya kante gure serikali na serikali to kubatera na abantu wa health na abantu wa county na indituensi egera to kole gasi egera to kole abantu baite eni egera to kubatera. And you know, society is split. The hospital is actually a church-owned hospital. The church is playing the spiritual part. The hospital is also intervening in healing. The government is intervening through the
county hospital or national hospital, and government is actually intervening in terms of SHA coverage and also ensuring that the proper facilitation is done for our people to get health care. Buyamono,